Ki Paitbah kila pai kemat ke Jingjob jungi sangut kalau pinlingo yagi babun badon ki Paitbah ki bantip baga Jingkren kaba Khlem Khih kila community wat kita ki start kila Jingkren election kila feel ya kata ke prediction ke jongki kila buat baga voice of the people party kan job 0 to 1 katum ke prediction nrai job saw ngilar ladam salib hapo melim bat ngayok kubor mentah hamelim kyong ngimpoi perkat tu pra amplain tu jadi tinggal ada baik don ke Jingkren ngene supershan ya ke seng kongres tang bagi gua berperan ya ke MPP ngim do mantan kata kadai ka kubor ke bani snow tela maka kata tahu ni snow tu ya kata ke Jingki adien jong election Baradin jong election ko ki Paitbah bagi jonga oh kalau don ke Jingkren agari beropawai Idan Southly di Jingjob di benta ki bangi ni job tung ke parti ngako bani tu yati agane ke por Idan seng ya ke parti election jinge ile kedua jinge ban yo ke registration nang tangi habi kun ki si ke sarkar kepala kangi kinoi kai college bagaimana bani don benta haga seng sang pertai namar ki ko ban khanglat ye ki babon kinoi kai bakin ye so bani ke voice of the people party Komashis nem duna arsni ngene yo ek registration ila job kis ke sarkar ngiyo por tang komashibna itam ban penkre ya ke election shibna itam aga jinga lenti ke jingi ila job agi southly ke benta banga kwa ye pi we ba pin ken mau ya kini ki a ki banga kwa ban penpau aga ni ke por ke benta kabaning kong ila job ya ke bor pisa kata kadai ke Jingjob ke meningkau yang job yang kebol pisah di hespa di baile persya ini kila Khlem kata kadai ke Jingjob ke meningkau bat wat ke seng ke bala job buntam ke besinsyar sansnem bat minta ke bayolat penyalambiang ke sarkar kamla Khlem de menjur ba upra ulap penwit sisa yaki hari election Lalagay ba kami ke voice of the people party nganuot panong bagay ke sansnem ke pemerintah ke NPP kan sinsyar marway ya ke jela ke jingi nrai tonbok ublay ula say ingi kiriu dap shimrang kibani konye election Khlem Khih ya ke bor pisa ngelala ban prinsko tu yau Paitbah bat mentang ngele job bat pun kela paikmak baki ong ba ani ke jingele mentah pleng kanong bat ke BPP nang ni syakmat kaseng NPP kamting yanu inoru kiwi pat diseng sign partai nrai ke ting thot mentah ya ke voice of the people party nang ni syakmat hoi wala ni ma ban job pun nrai ngala job ningkong aga jingele ke jingi bet ya ke bor pisah kabar ke Jingjob ke Jingkren masih nilai election ke BPP minta kalau ke state party kami isu ke party ke Papinong Madan Polo nilai yo ke Jingi itu kalau ke state party shisin nilai yo ya ke Jingi itu kum ke state party bat ke vote share ke Jingi kalau kiu haduk kata-kata ke Jingjob ke balai ke Jingkren agar bukan perkat Lele katakan narrative kami jong di kasih ni habagi le election kim jupet ya ke parti kipet yo breu kasih uji nak kata yang Meghalaya ke politics ke namar ba kalong personal centric kibreu kipet yo breu om ya ke parti kun kinong alam nila election Paitbah penong kata kalong ke babakra ni ong ubriu ba ke parti kinong kum ki Arden jo kepisah kan haban bhabro Arden kamlaban bhatan siliang namar kata daw yung ke don kan ban pek ubriu kum jo ya ke parti kay namar kata lalingo angan habala job u kertong jungi na po marketing lalingo angan habala job kertong jungi na po morai bakila lingo bala ya kon shibun ba di constituency Hanong kumai bala po mo pelang tang puning ejen rungim dan ni yo ke Jingkren palak sahajar sanaja duna namar ba kata kalau pempin syai ni kalau ai jing syai di Paitbah bagi Paitbah minta kila pai syika parti bat minta di bubun di constituency di pun di mong Arden pabriu sini yang Arden ai pra ini sini kata ke Jingkren ke joli ke balai hari ni ke jingat lenti ke sini ni job
ya kini kita ki jingat nanti kabasngau tunat kolong bagi Paitbah kemong ai briu ini menta pa briu sini kyong ai pra managa constituency ipan pra ka jingjop ka basau ka jingi kadai ka mga kren hapo soren kam long baga voice of the people party kan sa shimno ya kata ka jakala ni ka pinta jong giseng rulum ya kata ngilale menta ka voice of the people party kadai ka seng rulum ka bapaka ka banula ka baki Paitbah jong gani menta ki paikmat bat sharia agani ka kinti ka pamenta ngilade ben yo ka sarkar seng rulum Balairam dengan seng rilum, henrai play cayu, lasyat kita kiwei ki seng rilum ngila tu no jaga sarkar banilam, henrai ngila jit bandan hakal yang persyak kom ka parti, ngem jit bandan nakapor, nakal yang kecil ngila kuae, jaga sarkar banilam dengan seng rilum, ngila bu iki kendon kom bakal santli, haka tu besngi ke bangi terwa ban ai ke Jingkren, henrai ngidang pinjen sur, ya katakan nongrim ke jingi, banong kamle lada himla ban pedang ru. Tang banginong alat ya ke NPP bahkan Paitbah Shikabot ngin ai ya kata ke outside support lani ke Jingkren ke panabar nrei wat ya kata pinshim la pensngap ni bang ngile I ke ai ke belajar o don kiseng ki bakam bagi di noyalam ki baklan nrei ndala kli di ginong to kubor ngile iling ba kila patai kubor kilong no le amno la let show UDP na khamak tingi hap buat bet nadin ni nginum buat ya ka bang imdei ban buat to ki Paitbah ka voice of the people party kan yang akan nongrem kabas kem lada ka don ka sarkar kan don ka nongrem lada ka don shabar ka sarkar kan don alor ka nongrem kata ka dei ka khobor ka banga kwa bat ka don kindiat ka banga kwa ban kren agani ka por ka bamenta namar bangi do trang get ngira kwa ba mapi baro nang ni shakmat pin smoto bakum ginongalam gijangpi ngimdon da kawai pat kajing perkat kabangin pinmento eledi shimet mereka tong gaji kalong kumno bangin poi syakata tong bangi kwa berkata kalong bahakawai kesni haus nam arbu pra the voice of the people party kadai ban sinshar marwai ya ka jela gaji kata kadai kawai pat katong kabangi ibu Nginum lah ban poi syakata katong lada ni bakra aga jinyak nanti kejini. Kumbang alam minta lapun palat kibawan pan tiket MDC. But